тайга салым кылып ошол жерде баа болуп чоң баага берилген эмес. Мына бүгүн акебиз акчага кичине зарыгып калган экен. Сатам дегенден жетип келдик. Достор, аттын айыбы жок. 3 жыл үйүрдө жүргөн, 4 асы, 7 жаш. Ар кандай жыйынга жарайт. Таза кыргыз жылкы. Şu geçe çoğun ulakta namnol jerin çokoyu üzülüp teveletip alıptır. Ondan başka hiç kanday urulgan, travma östesi yok. At öte küçtü tuğanda. Ozları da elpek. Day koy ver koysam daha kaçmaydı. Attın zoru. Akçası 300 bin son. 0773 79 19 90 numarasına çalıştı. Söyleşöstür.